kum sang ni le som ni khovel Sunday school ni chi bai ule kumina hian ripui leng awangin ko hradin khom om theilova chuwang chuan kumin khovel Sunday school ni po hi biakin a hu hovin kan hmang thei don talova chuwang chuan zirtu ten kan lo ngai thlaka kan lo chiara kan lo hriat theinan YouTube video ti hian kan siama hi ngai thlu ten lo lok pui ngei po ka be sei ni kumina puitling lamin khovel Sunday school nia kan zirtu chu Bible pathian thunung ti nia aziak tu hi upasi thang lova ani Bible lo pian chu dan tu ma fruai an soila Bible hi pathian thu pathian thokum thunung la thil ti thei ani a Bible hi pathian thu ni ma se mi hring kut suak ani na lai po om kum tam tak chung zia le lak khom ani a pathian mi ten an lo hum hal tlatani then kharna hian Bible lo pian chu dan kan zir dona soitur tam tak om ma se atlang pui chau kan soi don ani thutlung hlui lo pian chu dan Bible ti trong kam hi Greek trong Biblo sa tanga lak ni in aom zia chu le khabu ti na ani amaro chu Greek trong le nun dan zui tu chu da te khan pathian thu thiang hlim soina tan an lo mang to a le ka pu thiang hlim te emo thu ziak thiang hlim te ti emo a soi ani thin Bible pum pui lo pian chu na tura pathian in kong thui ta ka buat sai le ko ran ruai tu te fin na thuam dan te hi aro pui tak zet ani chu kong thui tak har sa tak ni bok chu engtin nge kan Bible pathian thunung hian a zo chho di chu atlang pui kan soi do ani Bible thit thim na pom ani Bible thit thima pom ani na kalkong Christian ten Bible a lekha bu pom chin tu rangai hi ainang diek lova Roman Catholic le Orthodox ko ram te chuan busom ruk paruk ba ka apocrypha te chu Bible a antela siam that ko ram te ro chuan busom ruk paruk hi Bible a kan pom thung Christian ten thulung lui kan ti hi Hebrew Bible ti in Bible zirna lama chuan hriat ani boka thulung lui bu da zia ni chung hi kum sang chuang te mewani a he hun ring tak chung hian bukhata chuak turin lekha pu frang ta chu la khom zel ani a Judaten Bible an soi dan pakhat le chu tanak ti nia tanak chu Hebrew Bible thrin ran soi pathum soi na ming kai to ni a chung da chu Torah te Nevim le Ketuvim an ti te an ni Torah ti chuan Moses dan le khabu panga te a huama heng hi Moses zia ni ngai ani bera thulak na nar rang tang la khom ni ngai te po anom heng le khabu panga Genesis atanga Deuteronomy te hi BC zali somnga le pariat Ezra Jerusalem apan ma de khan Bible pom to nia rin ani then ni na zol nei te le khabu Nevim hi a hlom rian ber ani a zol nei te le khabu hi hlom ni zol nei masa te ti le zol nei nung te ti in thren ani le a zol nei masa te hi Torah a Israel fa da chanchin chun zom na ani a Joshua tanga tanin Jerusalem temple ti chiat masak ber chanchin te Israel lal top dan chanchin te ni a kum BC zanga somruk thlenga Babylon salan tan dan chanchina kharani zol nei nung te hi kum zabiriat na atanga BC pangana inkara Israel le Judalal ramatanga zol nei te chanchin zia na ani bera heng zol nei nung te hi zol nei lian te ti le zol nei te tia then ran le ani lom thum na thuziek te Ketuvim ma hian sa ko lam hla sam le tra hla te mangai na lam hla ta than khom te fin na le in bi chen na lam thu fing te zo pale thu ril tu te chanchin hlui zia na te le thu in tu puan so na lam Daniel te a huwa mani Bible po khom tu masa te summary mi te hi Nablus manlai sekem rama inkul ni in lalram in then nuwa barlam lalram Israel tlakal zel ni in chal anni a anni chuan dan bu panga te chak pomin zol nei te le thuziak ten dola
Ezra le Nehemiah hun lai vela tanga peng tanga in la frang an ni wanga Bible bookim bupum hi nei kim vela lo ni ring an om an dot le chuan kumran la mi te tuipui thi par thlang lam khirbat kumran an ti huna cheng in la frang esin Paul ni arin te chuan puka Bible le khazel thanem tak an lo hu chi a zial zanga chuang ngot lai chu ani helai cheng ke Bible mu chuwa chuan S3 bu ti lo Hebrai Bible bu omzong song te chu mu kim vekani kumran mi te hian thuthung lui bu te hi an lo pom deuh vek ni ngei turani kumran in kul khang te khan Bible bu pom nge an lo ni to ngei ni ti a hriat the an juda u nau te Palestina juda te pom dan lian po a thu mun viau ni in alam Alexandria juda te Alexandria khopuya Greek nun dan la an tong bang juda tam takten an ma ni puala pathian thu zil le in khom na a man tu Bible an lo du chota a ti chuan Hebrai tong azi Hebrai Bible chu Greek tong latin thuthung hlui an nei ta a chu Septuagint ti a hriat la rani hei hilali su pian ma kum BC zani songa atanga zani vela lak khom chan to nia ngai ani juda rabi te Bible thuthung lui bu te pathian thu pomani chungchanga juda sa khu hruai tu te an poimo hle hun rei tak tongka anin lan son le ziaka da chu an vong thazela juda te ti daran lam nu po in Jerusalem le asevel om rabi te chuan thuthung lui bu te chu lo vong tha in din la tam takara an pi le pu tanga pathian le kha puthieng hlimo an lo pom te chau chu Bible a ngain an vong tha a chuan te na chuan zol nei te hun lai ziak te Israel thuai tu ro pui zol nei lal le pui thiam te thu ziak te chu thu nei na sang tak nei ani ti hria in tuna Bible a kan nei busam thum pakua Hebrai Bible ti an soi thin te chu thatakin an lo vonga kumedi som kwa vela khan jamnia khuwa in khom puya Bible an lo pom busam thum pakua te chu pathian thu nung rin na le thil ti te na ta na thatto ka ngain pathian le ka tiang hlima an pomta ani Christian masate thuthung lui hi Hebrai Bible kan ti tak nen khan kong ni in adang lama pakhatna juda te Bible pom zong zong te chu pom kim vek ni ma se tlai khonu dewa ziek te po bel te nia chung chu apocrypha an ti tak te kha ani pani na lekha buin to dana Christian te thuthung lui hi le Hebrai Bible hi ainang lo bok Hebrai Bible la chuan Chronicles bu hi top bera oma Christian masate thuthung lui a chuan Greek le Latin chunga le linarem khom zuin zol nei te chuan nung an dol ani kum edi zabi palina top lama chuan khothlang lam ko ran Roman Catholic lo ni ta te chuan thuthung lui bu jing apocrypha da telin Alexandria Judaten thuthung lui an lo pom chuan chun zom je an chom je la Greek le Latin chunga le lin lom top te chu choi nung zelin trend in khom pui sanga changa somli panga changa rukthum a thuthung lui bu som thum pakwa ba ka apocrypha bu te chuan pom tel thu an nem het ta ani ko ran alo in thena khochak ko ran Orthodox ti soi tak puin Hebrai Bible ba ka thuziak dang apocrypha bu te hi ko ran ti chakna lekha bu ti in Bible an be tira chuti rualin heng ko ran pani te hian Hebrai Bible bu som thum pakwa te pa ka belcha apocrypha bu te hi budang som thum pakwa te ang diak chuan an pom bik lova aminga po pathian tu pom lom ni na Deuterocanonical books ti in an vo ani siam that ko ran te Bible thuthung lui bik kum edi zabi som ru na siam that na alo thena ko ran alo phelta ka chuan pathian tu le thurin hriat thiam dan te pathian le mi hring in lai chit na hriat thiam dan te lo rang ta a Bible le khabu pomchin po ain ang talo siam that ko ran nar kai tu ber Martin Luther a ma po khan Roman Catholic ko ran kal phung le Bible chungchang an thukal pui dan do dal tu an lo om nual to ani siam thatna lo chu ma Bible pom dan chungchanga rodna tharon siam tu chu John Wycliffe ani hian kum edi sangkhat zathum somriat pahi khan thuthung hlui bu som thum pakwa alo chu to a Martin Luther chuan Bible pom dan thlena bung thar aron te chuak ta a hi kum sangkhat zanga som pakwa James Mayer of
act an ti nen Roman Catholic rin dan kan fai na thurin purgatory chungsanga anin hnialna atanga tan ani deuh ber Roman Catholic ko ran chuan kan fai na thurin atana an Bible tan chan chu Maccabees pahnih na bungsawng pahnih chang somli perukani a hemi wang hian Luther chuan Maccabees pahnih na chu a hnol ngau ta nge ani kumsa ka jak nga som thum palia German tonga Bible ti chuan Judith Solomon thu fing Tobita Siraka Maccabees khatna le ni na Baruka Esther le Daniel thu bel te chu apocrypha ti in a clear ranga pathian le ka budang te tluk phachielo amai ro chu sirata na thale tangkai te ti in asoyani Luther pomdan hian siam that ko rante pomdan chung hong chho te zelani siam thatna nar kai tu then khat chuan kum sang khat chuang ko ranin lo man to apocrypha pai thlak top chun du big lova pomdan hlom then na hlom ni na ti in Bible an tel ta chau hloma Bible butop lama anda ta thina ni heti rual hian ko ran thu puan confession ranga apocrypha bu te hnol na ri ring chho tiela kum sang kha ziriat som ni panga balam kha chuan apocrypha bu te hi Bible a chut tel ani thina sap tong Bible lama po da tel ani thin kum sang kha ziriat som ni panga khan Edinburgh a British and Foreign Bible Society BFBS committee chuan apocrypha bu te hi lelin po lelin to lo turin thu atituta a meni thum sang kha zariat som ni pasari atang chuan BFBS chuan apocrypha tel lovin Bible an chutan ta ani amaro chu khovel thian na sang zela hian Bible zil na lama po apocrypha bu te poimo zia zirtel ani a abik takin juda ta chanchin le tutung lui le tutung thar in kar chanchin zirna phei chuan leglam berzing mi ani hialani ko rain pum khandalama ke kan pen chho zel ta ka hian tun ma anga apocrypha do burna ril ru po kan pai thata viau ome ko ran tu chu bumal taka tanga thutlung lue le khabu pom tur soi masak na ber chu Rome in khom pui edi zathum somriat pasari a ania heta hian tuna kan pom le khabu som thum pakwa te tel vek ni hriat ania apocrypha kan ti tangin Siraka Tobita Judith Maccabees khatle ni tepo tel anni kumedi zathum som ko pasaria karthei chin khom puian neya chuan thutlung hlui le khabu pom tur da pon ania heta po hian tuna kan thutlung hlui bu te ba ka apocrypha kan ti buruk antel lea chung te chu Tobita Judith Solomon finna Siraka le Maccabees khatle ni te ani kum edi zali panga Jeroma Vulgate le lin chuti chuani a heta hian thutlung hlui le khabu somli peruk lai pomania hi Roman Catholic Bible kan ti hi ani ta berani juda te ngai dana chuan an Bible pom felani hun hi hun thum thein an ringa pakhatna chuan kum edi som ko tanga za som ni borvel laya thuje pakhat Ezra a chuan pathianin Ezra kha le ka puthiang lim som ni pali chungsang lo hril lok diam to angin azia chuwangin Ezra hun nulama mi chu Bible pom thelo ni nan ngai panina chuan ngai dan dang le a chuan Ezra thanem ngai na tom pui tu te ni soi kum BC Zabili na vela sunakok lian an ti member ten mun taka ngai tu in thuthluk nan siam ta ni nan soi pathumna ngai dan tlang lon tak le rin nom tak pakhat chu Jamnia in khom puya pom nia rin na hi ni Jamni hi Mediterranean tui pui kam Jerusalem khotlang lama om ani a heta hian juda te zirna sikul poimo tak din ani a chumilo thang lian zel chu Sanhedrin hun pui alo ni ta a kum edi som ko tanga za a chuan he hmuna hian Rabbi te in khom pui omin chu takal te chuan tu na kan nei tak bu som thum pakua thutlung hlui Hebrew Bible ti soi bok hi an pom fel ta a hi siam that ko ran te chuan Bible kan pom tak hi ani thutlung thar lo pian chu dan Yesu Krista hun lai le azir tir te hun lai thleng khan an Bible chu Hebrew Bible apik takin Greek tong Bible kha ani a chuan ni khata liam nu chuan an mani pualin zirtir na in fuina te Yesu Krista le arong bona chanchin an riat ang te ziakin ko ran chom nan an mang thina huna kal zela Christian zirtir na lai mu ani wanga ro taka hum himin ko ran de zirtir nan an mang ta zelani chuan Yesu Krista thuthung thar zia na le ka puthiang hlim alo piang ta ani lali su wa na lon tak nu chuan athu hril te chu an ngai hlut lian ser em
Hebrai Bible pathian thuang chia thu nei ni tian thria a Judaten Messian be se thin dan zong ron khu min Isu chu pathian fapa ni zian mu fi zela chu na chanchin an thriat ang te chu ziak lo thei lovin asiam ta ani Isu thi nu apostol te kuta chanchin thra a om nu po khan apostol te kai ruain ko ran tek tir chu a om zela anni po chu an tira chuan Isu chanchin an ziak mai lo Isu chu local le mai tura ang e wang po ani ang huna kal dewa Isu zirtir te thuril chu an choi dar zela an lalpa chanchin chu ziak nge da tulin an theta a Mathaya Marka Luka le Johana te chuan timkhur takin Isu chanchin thra chu ziakin an da ta ni anni ba ka Poland thanem ngai tagaring tu te fuina le ko ran ho om dan tu ra zirtir na le ka thon te chu an vong tha zela ko ran masa tan ro lu atling ta ani ko ran lo thang zel chuan pathian thunung tharawa chen chil le thok khum ani zian tha chiang zela heng thu ziak te hi ko ran ho hum him nan le fui nan te rin nei zirtir nan te lo tangkai ta em ani chu tianga chan sin an thriat ten zia thak zelta ka le apostol te ming ho po le kathon ji alo tam ta ka chuan engber nge rin tla ka pom tur liang ti thren kran alo ngai ta a chumi then nan chuan te phung hlom lian pali an neya engle habu te nge pom tur ti te nan hlom lian pali an nei ani chung ke chu pakhat na apostol te atanga chuak ani tur ani te phung pakhat na chuan le khaziak reng kha lali su zirtir apostol te atanga chuak ngei an thu soi zia thla kemo apostol te nena inzom nei ngei mo ani tur ani panhina le katon dong tu ko khan te le apostol te inzom na apostol te mo an minga ziak tu te an le katon zia chan dia lang ko khan khom pui emo an le katon vong him thatu te nena apostol te in lai chin na inzom na emo chu te phung pakhat anga ngai ani le a pathum na rin na nena inmil apostol de zirtir na thuro chi an rin na le ko ran ti dan le kal phung nena inmil ngei chu te phunga man le ani zirtir na diklo alwar le a an lo pom dan le an zirtir dan nena in kal ani chuan chu le kathon chu pom ani ngai lo huap zo le ko ran nem nge le kathon then kat te kha ko ran malbik ta na ji an ni nge ya amai ro chu an tu ken kha mitin huap zirtir na tha le rin na chom thei ani turani ko ran den an lo man to le ko ran rang ten an lo pom tan le nem nge ani turani Bible pom fel ko ran rang huap in khom pui masa Council of Nicaea khan zirtina diklo an khela Bible pom fel chung sang ero an rel fel lem lo edi zathum som ruk pathum atanga rukli khan Council of Laodicea a tuthung hlui bu som ni pani Hebrai Bible le apocrypha bu then khat le tuthung thar bu som ni paruk tu puan bu tel lovin an pom ni asoi ani a edi zathum som ko pathuma Council of Hippo chuan Christian te Bible pom tur ti chuani a tuthung thar lam busom ni pasoi kan yang hi pom ni in tuthung hlui lama Roman Catholic po ko ran pom dan ang hi nem nge ani kum edi zathum som ko pasaria Council of Carthage chuan thu khau tak ti chukin ko ran hung chunga engle kha budang ma chiar phal ani lo an ti hiala hengin khom pui pani te hi ko ran in Bible a le kha bu pom tur rel fel na le anem nge na ngai ani ta ani tuthung lui lam hi tuna kan pom dan lo pian na chu Reformation kha ani a Martin Luther chuan tuthung tar bu te zinga bu then kat chu da niam deuh anei na a Bible a le kha bu som ruk paruk te chu pathian le kha bu chung nung bi ka angaya apocrypha te ro chu nuai dung deuh zoka ada a Roman Catholic ran lamin an din mun so he nan kum sang ka janga somli paruk khan Council of Trent a chuan Latin Vulgate zuin tu nan nei dan hin nem veta a siam that ko ranin tial khomin kumsang khat zaruk somli pasari khan Westminster khuwa in khom pui an kova he in khom pui a hian apocrypha chu Bible a tel turan lo ti in an din mun an ti chiang vele ta bokani tlang kum na Bible kan nei chodan kong hi thui em a ji ani dante lak khom ani dante bo thlau le chemai lo avon that tat ani dante ji chon ani zel dan te atopa ko thanin pomchin turan thliar dan te hi soikim sen ani lo heng zong hi pathian tharau thiang lim kai hruaina tel lo chuan thilom thei ani lo kan ti theiang
Bible pom fel ani theina tura ko ran pui pa ten thei top chua uluk taka an thlir dan te hi aro pui hle ani Bible kan pom le ka bu ta chung changa ko ran lom lian pathum Roman Catholic Orthodox le siam that ko ran te inang lo fret ma ila kan zawai kan pom tlan chu thuthung hlui bu samthum pakua le thuthung thar bu somni pasai te hi ani pathian thok khum le ka puthiang limani na tura ama zui tu te kal tanga min pek Bible lo pian chu dan hian le ka bu dang lambi thunung ani zia ati chiang le ani kha then khatna chu ani